Dragan Mihajlović iz Sremske Mitrovice godinama gaji i trenira nemačke ovčare. U svetskim okvirima ljubitelja ove vrste pasa Draganovi psi kotiraju se izuzetno visoko, a neki su čak stigli do Amerike. Ipak, ono što Dragana motiviše da se bavi ovim poslom jeste višedecenijska ljubav prema ovim psima. Pa znači jednostavno ta rasa mi se najviše svidjela, to je rasa koja zahtjeva najviše rada, za mene je to najlepši pas i jedini pas s kojim bih želeo da ostanem do kraja života. Ljubav prema ovčarima razvila se u porodici Mihajlović. Dragan je ovu ljubav preneo na suprugu i na 10-godišnju ćerku, koja ga od malih nogu prati na takmičenjima. Za njih su psi deo porodice, a prema rečima Draganove supruge, on brigu o njima shvata izuzetno ozbiljno. Ako je velik perfekcionista u svemu, pa pogotovo u tome, znači psi moraju da budu perfektni, savršeni, tako da maksimalno se daje koliko god može i mislim da to radi izuzetno dobro. Sem ljubavi prema psima, ono što im je neophodno jeste kvalitetan trening i obuka, a upravo je to ono što Draganove pse ističe od svih drugih. To potvrđuju visokokvalitetni rodovnici i medalje i pehari. Međunarodna saradnja je počela od Kastora, to je bio jedan nemački ovčar koji je bio izuzetnog kvaliteta eksterijernog i interijernog kvaliteta i bio je izuzetan radnik. Taj pas je osvojio sve moguće nagrade sa mnom i sa mojom ćerkom u Srbiji i u bližoj okolini. Pas je bio izuzetnog kvaliteta i meni je izuzetno bio drag zato što prvu nagradu koju je osvojila moja ćerka osvojila je sa tim psom i zbog toga mi je bio još i draži. Posle toga kada smo ovdje u Srbiji dostigli maksimum, kad više nismo mogli da napredujemo, kad je on doživeo što se kaže vrh vrhova, pojavio se čovjek iz Oklahome iz Amerike koji je ponudio nama saradnju. Meni je bilo izuzetno teško, ali ja sam želeo jer sam znao da on ima potencijala i znači da ima snagu da napreduje još više. Prema Draganovim rečima on je jedan srećan čovek i je radio ono što voli, kako kući tako i na poslu. Dragan Mihajlović zaposlen je u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, gde se brine i obučava specijalne pse koji pomažu u policijskim istragama. Kada dođe sa posla, društvo mu pravi Tara, mlada nemačka ovčarka stara 14 meseci, koja će uskoro zasnovati svoje prvo lego. Ajmo mesto, Tara, mesto!